Inggih mangkin kader Udara Sasana sane ngangge pupuh sinom. Om mau iki nemas. Udara sasanane elenga tingkah bakti ring bibi aji bange kayone samo pangkah langgana natan kure manemah mami sohe ngamomolang kala suwo dia piasaga ngerawasang rarama bane ngangkan subo kele Turing kuko nganalang pawirasa dong bering raramo ngangen buasanan bibi aji dinap kala nyodoyang rayuanan tangarin bibi hecening jaganin puasa malakete narebes kasodo puniku tengkening nampa bahan kiwa ento sami ngawe sisi kento ayu tutur kaki ne elenga mangkin megenta santik pupuh pucung ayu abagus cucun kaki padalah anak ayu dah kuda mamento mau cara mangubrat abret ayu bagus tutur kakine elenga apang tuhu dewa pada makuruk mo sastra makuruk den ma nulis lan mo tutur amak ngungsi karakayuan lara lampus mula babak dan puniku
tong dadi tulak impasa kewalopang uni nampi tudo panitang yang wiseso. Mungkin kelanjuran untuk pupuk nanti. Do nanti asri mituto pangucape mulus manis enyor gula derawo serahara pamulu bangke rempuh enyor yo melenyat mituturin cening jane do dewa sang ayu bagus kalip merah ayu sami sampunang warna mamirengan kalih mabawas puniki ada alat nyuk semoyang mangna sida ugi mole utamaning hidup den pituhu jatmo sujati apang ada dadi jelemanan kudu san uri nirgawe ratu sayang untuk kanistane madu madi ken utamaning hidup panjang dirgo kayu panjang urip anterin laksana melah saking alit kayang lingsir ya nasida bahkan mengamalkan pangda kena kecedani